Usambut Menteri Rambak Kecela Ubak Senyau Balang Dhar Ulaong Bat Pensya Bagi Beliau Kibasyak Kendang Nak Kendailan Kidai Kibriu Kibalas Dang Bansong Dimadan Bat Kani Kadai Bela Ujol Daka Haugers Market Association Bat Kam Syam Ladon Kanu Kacing Pentut Yakitu Kibayat Keleng Ban Terwadi Syalane Di Kuai Kumta halor kani kacing cie ngilak lom mardor ya kacing yalang bayok lese kadon kacing lek banyi kipat bah henrai kilodon katuk ni kibayat baterwasya lani kuai syam lakang henrai don kibalas dang bansyong henrai habadon ba ujor naka haukar makan kibayat mandikot kubor lani syah kamdon kanu kacing putut henrai naka haukar market association kila ujor ban penpau balai balasya bansong de madan biang kumta ki upesar kilalai pan phak kenriak no yaki pat kam de setia bakile ai bayat pan terwasya lani di kuai balai ngin be nong desya ne nong terwakwai abaki yat pan terwa ndrai kilodon hadu pra lani kendaingut ki bayalum bansong de madan bat habangi yo yaki cing ujor naka haukers association marken bat kilalai mardor pan phak pan kenriak ni hak pan lek nambar pakatai kadai kecaka kam desu kebasya bansong de cinde madan lapan syai ubak Senyau Balang Dhar bat halor kacing lek unong yalam ka WPP ubak ardan pan kentu ya kibat terwasya lani kuai batidai banjat bet syakmat ya kacing kamai cakpo kacoki bas Senyau Balang ulang ni dai kinong yalam cengki ba nyimdai ban lek politics ya kapam dai ban lek politics kan ni kalong ka basai bah ngal ong ya pi ngal lom ya kacing yalang ya kinong di kot kubor ki barak syah bat ketli bat kuai kat syabalek kum ya kitu ngimle ndrai kilodon haduk prala ne kendangut ki bala persang bansong de cing de bat ngila yo ru ya kacing ujor na kinong de madan kum ta kilapha ya ki ban kenre no bat kata kadai kalenti kamut mangusule dak ba perkhat thik tang ya ke politics kam dai menta ka politics kadai haus nam arajar apra kumta wade politics ya ka ai ka ba empat dai bande politics ong uba Senyau Balang ya uba ardan hadin ka cingwan curip ya kinong desa lane de kuai hakan dai lat ni de leader jung pai ba ngim dai menle politik ya kabam dai menle politics simple as that ngalaong pi kerja menin ngala komiti ek bepeli kepada kor kubor kepada desa rak ketili ka cebalai kumtu kepada rak kawai ngim ko begitu ngim ada hane menin ka don gibala amut bani pelang bani song tu prakana ngut ngiok ko komplain neki pra hokari tin karya no kai kata ada gelti mur bancu penculek kat kebalai bani pakat ke politik is not now the politics in 2028 benda bela politik bam dai pen